Imagine kubona icyobo kimaze imyaka amacumi cyaka, ikirwa kiriho inzoka z'ubumara, wowe intambwe yose uteye ishobora kuba ariyo ya nyuma. Inyanja aho inyamaswa z'impigi ziba zitegereje kuba ifunguro ry'umunsi, ahantu aho paradizo ihura n'amakuba kugeza ku busitani aho buri kimwe wakora cyangwa wahumeka cyakwica mu gihe gitoya cyane. Aha ni ahantu amayobera ahurira n'ibyago. Twiyunguyeho mu rugendo rwo gutembera ahantu 10 hateye ubwoba ku isi kurusha ahandi. Ina iconic CEO ndizera ko uri hose ku isi uri kugira icyumweru cyiza, kandi niba ukunda ibintu by'amayobera, amateka no kumenya ibintu bishyashya, kanda subscribe kugira ngo hatazagira ibyiza bigucika. Poison Garden niho hantu usanga ku mwanya wa 10, bakaba ari ubusitani buri mu majyaruguru y'Ubwongereza bwubatse mu mwaka w'ibihumbi 2005. Ubu busitani bukaba burimo amoko arenga 100 y'ibihingwa by'uburozi nk'ibyitwa Deadly Nightshade, Perimok na Castor Bean, bimwe byakoreshwaga mu kwica abafilozofe kera, ibindi ukaba wabihumeka ugahita upfa mu gihe kitageze no ku minota 15. Outback muri Australia niho hantu haza ku mwanya wa 9 mu hantu hateye ubwoba ku isi. Nubwo ahantu ari heza, ari ahantu nyaburanga, haba inyamaswa nziza nka kangaro, urutare nka ururu, ariko ni ahantu hateye ubwoba cyane kubera ikirere cyaho n'inyamaswa z'ubumara butangaje ziba aha hantu, nk'izitwa Indian Taipan, aho inzoka igitonyanga cyayo cyica abagabo barenga 100. Ahantu hakaba harurwa ko hapfira abantu barenga 60 buri mwaka bishwe n'izo nzoka z'ubumara n'izindi nyamaswa, ibitagangurirwa nk'ibyitwa Sydney Funnel Web cyangwa The Red Black Spider, n'ubushyuhe n'ikirere cy'ahantu kitabasha kwemerera abantu kuba bahaba neza. Aribyo bituma ahantu buri muntu ugiye kuhasura wese agenda yiteguye ko rimwe na rimwe yasiga n'ubuzima. Cyaka muri South Africa, aka ni agace kari hagati y'ikirwa cya Daya n'urutare rwa Geyser. Hakaba hasangwa amafi yo mu bwoko bwa white shark. Aya mafi ateye ubwoba ku buryo ikosa rimwe yakora uri muri aya mazi uhita uhinduka ifunguro ry'umunsi. Nubwo aha hantu hari ibyago byinshi, ntibuza ba mukerarugendo kujya gusura aya mafi mu mazi bari muri cage, bizwi nka cage diving. Nubwo ikosa rito umuntu yakora ryatuma haburira ubuzima, cyane ko hari aho byagaragaye ko shaka zishwanyaguza izi cage zikica abantu bazirimo. Muri shaka ya LA hapfa abantu hagati ya 5 n'10 buri mwaka bishwe n'amashaka. Umwanya wa 7 turasanga Death Road, umuhanda w'urupfu muri Bolivia. Uyu muhanda ukaba uhuza uduce twa La Paz na Coliki, aho wubatswe n'imfungwa z'intambara z'abanyaparaguay mu gihe cy'intambara ya Chaco yabaye hagati y'1932 kugeza muri 1935. Kubera uyu muhanda ari mutoya cyane, ukaba wubatse ku mpanga z'umusozi kandi ukaba ugira imvura nyinshi n'ibihu, bituma abarenga 300 buri mwaka bahabura ubuzima. Hagiye hapfuye abantu benshi ni mu 1983, aho bisi yishe abarenga 100 icyarimwe. Nubwo ahantu hateye ubwoba, ariko ntibuza ba mukerarugendo cyane cyane aburi imisozi n'abatwara mu magare kuhasura ku bwinshi. Tugarutse ku mugabane wa Afurika, turasanga ikiyaga cya Nios kiri mu majyaruguru ya Cameroon. Hakaba hazwiho ko mu 1986 habaye ibyago bikomeye cyane, aho muri iki kiyaga haturutsemo gaze nyinshi yo mu bwoko bwa carbon dioxide bizwi nka limonic eruption, ikagenda igakwirakwira mu biturage biri hafi y'iki kiyaga, ikica abaturage barenga 800 n'inyamaswa zibarizwa mu bihumbi, harimo inka, ihene n'izindi nyamaswa. Nubwo abascientiste bagerageje kugabanya iyo gaze iri muri iki kiyaga, nta gisubizo byatanze, aribyo bituma kugera ku munsi wa none kuba wakegera cyangwa ugatura hafi y'iki kiyaga bishyira ubuzima bwawe mu cyago. Umwanya wa 5 turasanga Bikini Atoll, akaba ari hamwe mu birwa bya Marshall Islands biri mu nyanja ya Pacific. Nubwo ahantu hasa nka paradizo iyo harebeye inyuma, ariko hameze nk'ukuzimu kwigendera. Aho guhera mu mwaka w'1946 kugeza mu mwaka w'1958, Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika zagerageje ibisasu bya kirimbuzi bizwi nka nuclear bombs birenga 20, harimo n'icyo bita Gaso Bravo hydrogen bomb cyari gifite ubukana buhambaye kurusha ibisasu bohereje na Nagasaki na Hiroshima ubiteranyije. Ibi byatumye abaturage bose bari batuye ibirwa biyimurwa mu rwego rwo gukura ubuzima bwabo mu kaga kubera ibyo bisasu no kubarinda imyuka mibi iterwa n'ibyo bisasu, kugira ngo bitabatera indwara z'ubuhumekero, kanseri n'ibindi byinshi byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Kugeza ubu abascientiste bakeya nibo bemerera kujya kuri iki kirwa bagiye mu bushakashatsi, kandi nabwo bagomba kuba bambaye
imyenda y'ubwirinzi buhambaye. Ku mwanya wa kabiri turahasanga ikirwa kiri mu nyanja y'Ubuhinde hafi ya Bengali, North Centenary Island. Iki kirwa kikaba kibaho abaturage batemera kuba bagirana umubano uwo ari wo wose n'isi yo hanze. Bakaba bamaze imyaka irenga 1000 batuye bonyine kandi nta muntu wo hanze bemera kuba yagera ku butaka bwabo. Buri muntu ugerageje kugera bamwica bakoresheje intwaro gakondo, imiheto, amacumu n'izindi. Urugero rwiza ni umumisiyoneri w'umunyamerika wagiye kuri iki kirwa mu mwaka wa 2018 kugira ngo ahindure abaturage baho abagire abakristo. Baza kumwica nyuma y'uko yari yaburiwe na leta y'Ubuhinde. Mbere y'uko tureba ahantu hari ku mwanya wa gatatu, niba iyi video yagushimishije kanda like. Ku mwanya wa gatatu turasanga Danakil Depression. Akaba ari agace dusanga mu majyaruguru y'igihugu cya Ethiopia. Aha hakaba hari mu hantu hambere hashyuha mu isi aho hafite ubushyuhe bungana na degrees Celsius 50, kandi ikirere cyaho kikaba cyuzuyemo gaze z'uburozi buhambaye n'ubutaka bufite amazi arimo amaside mabi cyane ku buryo ukandagiye muri ayo mazi wahita ushonga. Byose bituma kuba wajya muri aka gace utambaye ibikoresho byabugenewe bigereranywa no kwihora, kuko amahirwe yo kuba wahapfira ari hejuru cyane, kandi niyo utahapfira imyuka wahumetse yagutera indwara z'ubuhumekero na kanseri, nabyo bitari byiza ku buzima bwawe. Daravuza gazi kreta cyangwa amarembo y'ikuzimu. Iki akaba ari icyobo giherereye mu ntara ya Kharkiv mu gihugu cya Turkmenistan, aho mu 1971 Abasoviete bari gucukura muri ubu butayu bwa Kharkiv, maze hakaba impanuka itunguranye bagatangira muri icyo cyobo gusohokamo amagaze. Bagafata umwanzuro wo kwitangira gutwika icyo cyobo kugira ngo izo gaze zitagera ku baturage cyane, bizeye ko icyo cyobo hari bushye mu gihe cy'icyumweru cyangwa ibyumweru 2, ariko ubu hakaba hashize imyaka irenga 55 iki cyobo cy'icyaka. Aribyo bituma abantu benshi bahita amarembo y'ikuzimu kubera umuriro mwinshi uhora waka utazima n'imvura yagwa uturuka muri iki cyobo. Iki cyobo kikaba gikurura ba mukerarugendo bavuye imihanda yose y'isi kuza kureba ahantu hameze nka Gihanomu, Iladakwemada Grand cyangwa Snake Island. Hakaba ariho hantu hateye ubwoba ku isi kurusha ahandi. Aho iki kirwa kiri mu birometero bike uvuye ku mwaro wa Sao Paulo muri Brazil. Iki kirwa kikaba kibaho inzoka zimwe zifite ubumara buhambaye nk'iyitwa Golden Red Viper, ikaba ifite ubumara bukubye inshuro 50 inzoka ya Cobra. Aho iyi nzoka ikurumye ingingo z'umubiri zawe zitangira gucika intege ku buryo mu gihe kitarenze iminota 15 uba wabuze ubuzima bwawe cyo wapfuye. Ariko abashinzwe umutekano w'amazi ya Brazil barindira umutekano iki kirwa kugira ngo hatagira umuntu wahajya akaba yahaburira ubuzima. Aha hari ahantu 10 hateye ubwoba kurusha ahandi ku isi. Muri aha hantu hose nihe hantu hagutunguye? Handika muri comment, kandi ntiwibagire gukora subscribe